Assalamu alaikum, туғандар. Бүгін 2 февраль 2025 жыл. Ноқат мал базарынан шығып, бұйырса сіздерге шөпре самандардың бағасын біліп береміз. Бірден лайкты басыңыздар, комментарийге жақсы ой пікір қалдырып қойыңыздар. Мына силос. Мына телефон номер екен. 10 сомнан дейді. Силос біла бұла? Силос. 10 сомнан ғана? 13 сомдан доставкаға береміз. Қанша бұл мұнда бір емес пакеті? Килограмм? 70 кило, 80 кило. 70-80. Бұда нелер бар мысалы? Boshi o'zi makani boshi borib, qo'shilmagan. O'sha tayyor jemgan da bular? Tayyor jemi, mana bu. Mana chiqib atqanlar ekan da bular. Chekkan nimasi bu? Yaxshi. Bu qayerdan bo'ladi? Bishkekdan kelyapti. Bishkekdan keldi. Sodangiz bersin. Çöptür qanday bo'lib qoldi? Like'dan basib qo'yingizlarchi. Kimlar ekan bu? 19.000. Обработка 3.000 deydi, ha? Nomer qana, nomer, telefon nomer. Aytib qo'y. Bu da barq narsan tarsa bo'lavi? Qancha? Nomer aytib qo'y. Siloslarda. Qancha qiziqqanlar bo'lsa 555 ming. 55 ming. 64, 75, 91. 64, 75, 94 ha? 91. 91. Vallahi. Dostlar, meniyatni ballab, like'dan basib qo'yingizlar. Çöp prestir. Kimden ekan avalar? Bizden. Pul qancha bul? 200 kam var. Bul buday beje samanlı arpa mı? Buday. Arpa pres 200 somdan deydi. Sodanız versin ava. Jaq satып alın. Sizden ekan? Çöp qancha bul? 210'dan bermedim. 210 somdan bermediniz. Bak çöp. Sodanız versin, jaq satып alın. Mal bir usta satılgan okşaydı ha. Bir adamdan algamışlar. Nasıl? Kazatmış gerekten. Vardı bir de iki amile o Pangdağa sandagan. Kaç somdan ekan? 340 som. 340 som. Qanchанчы o'rin bul? Ikkinchi o'rinda. Ikkinchi o'rin. Qayoqda ekan bul? O'zgun. Özgündükü. Gördünüz mü? Hayır, iyilik emez, hayır. Taşab. Ahıra qalğan üçün. Tam maşını alıb gələrlər. Arkasına attırır mı? Kimden ekan o? Pul qanchadan? 180. 180? 180 som çöp. Vallahi bu qancha ekan aka bul? 200 somdan berdi taşı. Buday bir arpa o. Arpa. Arpa qayoqda ekan? Qarasını qoy. Qarası va. Yaxshi. Jaq surasa 180'dan beramiz. Bol, sodangiz bersin aka. Qanchadan bo'ldi bular? 58'den. 58 mingdan urg'ashtirib boqtar ekan. Kimden ekan?
Assalomu alaykum. Qanchadan ekan? Sotib qanchadan ketdi? 220 so'mdan, ha? Pul esparsapmi? Esparsapmi, jilni chop. Aralash, ha? O'sha boshqacha olib turadi-da. Pul chop kimdan ekan bu? Egasi yo'qmi? Pul 200 so'mdan deydi. Saman press. O 120 ha? Ava qancha so'mdan ekan bular? 230 so'm. Çöp. Sodanızı versin ava. Yaxşı satıb alın. 230 so'mdan deydi. Bedelleri. Ayda siz sen bilmezmi? Ne? Yo'q, aka. Yo'q. Bedel kimdan ekan? Bedel bu? Esparsep. Qancha puli? 280 kam var. 280 kam var. 330 bedesi. Pul bedegan, ha? 330 so'm bu 280 dediniz, ha? Qayoqdiki bu? O'zgun. Sodangizni bersin, yaxshi sotib olin. Kimlar ekan bu chop? Olinibmi? Ha, egasi olgan. Mal. Tatta. Bedenni ko'rib qoldim, bir beden borayinchi. Aka, beda qancha ekan? 350 so'm. Qanchani chorim bul? Ikkinchi cho'riq deydi. Alsıda turan mı?